Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang tinutuod sibay kita bituin maganti-ganti ito. Porque teggal na tayo magpas-pas sa ito wala na kami ba ito. Bitud dehol kasi. Tahunan na kita rin. Bitud dehol jami wah bitud dehol. Jadi saya betul enggak masuk kemon buah. Sebenarnya kok kamga nih. Les les. Benalin Jumat itu mian bahasa kimaterheo maghali kimaterheo bahasa gani api itu pergi Ijazah. balik ni si Melayu tes kami tes finalin sebenarnya gak ni atau pag ano gak ni atau pag aka na Lu kan pajamain niya ni rawang. kalau atau pag aka na akan baik tapi ni apa ente atau pag ano atau pag indo Kami sa sini-sini. subihabi sa mian pergi Doble ni palain pensaula. so ruangan UN kimatap batha Saudara di stadion sini. Lebih lain ini udah sinarin dari Heo. Naga pwede ito taan tadi itu Heo. Ubus gara binya tanto me ganya tanto tabas yang kimat sa pangurong me ano itu law itu sumagawa ni ang masalah pa inte masalah umatang wake ba inte masalah wake si inte ko ito si Melo ininin. Ini ba masalah takfir. Masalah takfir pag kufur bet na in kafir us madali pinapati. Dokumen jatuh supaya inte si me lahat Arab itu sampai si me lahat teh niya may shabab niya may makanak ngahukum pinaan si ano kafir madali pinapati. Bangga jama ko sa sabab dan buat tawa ini kafir binain us madali pinapati. Tapi emang kafir na painte halal dam bang garunia painte hudna antara ate ko antara siye ngana pang janjian kana painte pamisahan na kafir iba inte bang kupari na hekka na painte buslahanin hekka na mi tayo pangataan sa masalah itu Pagi bang kafir ni ahin na si hukuman de halalahanin halal painte pangataan sampai tu usisi painte me Daesh ke mana me jamaah untuk painte jamaah mumunoyuan kai kar mana muslim painte halal lah pangarta sampai anak anda menjadi painte biniha hukuman haji manamal patut cuy ketauhan painte ketauhan teh duk suwi painte de pakale sini me kaulamaan te pigi maulamaan gi palampas di me painte karakter itu us me UN me jamaah UN ini apa ini dalil dia men Quran ko men sunnah do ko men saja aja dalil dia apa ini man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul zalimun man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun telu ayat menunjuk si penghukum do insya Allah subhanahu wa ta'ala bagi iru pengulian painte nurelay nakfir de pengalinan de kafirin sampai hukum lu painte infak di mau hukum insya Allah subhanahu wa ta'ala nasi si mana ayat le aku lama lagi sini geng hukum insya Allah subhanahu wa ta'ala sini geng hukum Quran bima anzalallah Quran painte fa ulaika humul kafirun. Nah, me ayin ni painte kafir, kufar. Duk, ulaika humul zalimun. Sini painte panganyayahin. Wa ulaika humul fasiqun.
siya may painte mapaluwas ang ban painte sarang ayat haji manawal bang painte ko may kita rumah mam ne magtiga haga de terlu ayat painte menunjuk si dan buat surat hari ini kita terlu ayat nian painte ayat bang tapi sebagai pulang pati manggih na bermain lui mulai kamu fasakun mulai kamu Allah alimun mulai kamu kafirun sebagai painte syahid le asal terlu ayat nian asal buat surah nabang po kita tahu itu sini kayak ngahukum hidup secara Allah Subhanahu wa taala kafir. Jadi asal iyan painte si dalam Quran. Semua ada ulama ini si masalah ini nenduk ke mana masalah painte Quran itu painte sunnah duk hadis. Assalamualaikum. Quran duk sunnah subay hinati dukoy kapang hati salaful ummah. Subay hinati dukoy kapang hati may sahabat, dukoy kapang hati may tabi'in. Dumen kita aja mga Quran yung kita makabasa sa miyan na buah ayat. Edo tini mana ayat lius tatbik tini hinang tini gaya pengen Quran haji mana malan mukjizat tuh. Kunit painte painte tapaham basta mi painte telu ala subi painte mi labian deo pag galugtuan labian deo pag painte usan songot pag waktu palabian waktu painte subi painte sa pinajian de na iya painte dalil de na us may ulamain magpanon sa may ulama nakira kita may kalau ulama palante si may kalau painte salaf kalau sahaba Ibnu Mas'ud tinafsiran ayat ini nih dumain paine laysa al-kufru alladhi tadhhabuna ilayhi wa innama huwa kufrun duna kufur dumain kufur paine ko minaksud bi wa ko tahti bi wa maksud si ayat ni so paine kufur duna kufur kufur paine dia wa kufur dumain atinin kufur dumain makapalwasan kan agama pigi kufurin ini kufur kaya mo painte dumain iman pigi painte maglawan ni bang dumain na iman na kufur ni sumagawa ni pigi painte iman ni magdarajat tu sab ni arkanul iman haji manamala ni painte me iman painte ko painte me pag pa yem si sawe no pag sadakam iman mo iman so ko anen duman maksud nin bang tatingkan mo yung gani iman nasa yung kufurin darajat ni haji pa ito naman yan hindi na kita hinang no dangke pakto paganti pa ito lawan nila paganti lawan ni na pa ito kita ito dok pente asal tarang kita dan buat muslim dan buat mukmin dumain kau pure iman lu sih kau kemon kai kanen ni apa itu aulia Allah ngasal bahasa agama ni pente agen kompleto ada kemon imanin nak kita kami aku tu ni sifat tu sifat pente kira bunsian esa gak pente sinasa nih ada kufurin cuy lumayan kufur haji lumayan makapalos man amban pente agama kufur mariki ini kalau sama pag puting ini kufur sifat munafik sifat lumayan pente Islam semua orang lumayan kemon awak puting los neman pente Islam bagi intak sa rukun Islam intak sa bahayang intak may haji nabang may haji tu ta sabenang ni tinang ni bisa niat memang didikin painte tedo lebih tua kufur gero baka polosi man iman na hangga painte sayin painte agamahin ni rukun niya may haji bang tating kalau may haji ko isa pa may syahada napigil ano sabihin painte makakufur sabihin bisa bahaya kasi doyan ulama sisi makahati no rukun ini kafir pigil sa haji sabihin so yung may barakala digi na agay hindi painte maka kufur. Lain painte tafsir Ibnu Abbas. Laisa al-kufru alladhi tadhhabuna ilayhi
walakin kufur duna kufur. Kufur ipa ini di makapalos ng aman. Pag ini miya magpain sini basta nguhukum dulu sa Allah Subhanahu wa taala, dulu sa dia sa Allah Subhanahu wa taala, dulu sa dia Al-Quran. Lepas ni kufur menjadi ni pinapatay menjadi ni do pengertaan menjadi ni do. Mainte anda anak-andane menjadi niya. Nih, mainte si tafsir Ibn Abbas. Namang si tafsiran jumhurul ulama sahab. Painde paghukum do men sa Allah Subhanahu wa taala hi si ayat lagi. Maka paluas aman agama sumagawa niya sulit ni. Atau kan niya painte niya niya sulit ni painte niya sa sulit tahinang lain niya painte kalina maka paluas ang amang kufur. Tanda-tanda pa hindi bangkang mahukum duk sara Allah Subhanahu wa taala us magetikan kyo we halal ina sa halal gania ba inte kadun sala ido mahukum kyo hukuman Amerika hukuman Quran gania gi ilang sikao sala ido hukuman Allah taala in kufur okay magetikan si kadue si kaisa bagi maka jawaz menjadi penghukum untuk Allah Subhanahu wa taala menjadi itu. Us bagi si kedua bagi etikat at-tasawi. Bang paino hukuman Allah Subhanahu wa taala untuk hukuman kawanin wadiyah pada hukuman pada Pilipinas asasali paino gania perbedaan ni. Yun. Kufur, pasal si kufur. Si katelu, bangkang magetikan do HP hukuman PTA, hukuman hakam wadiyah sa pamangko ng hukuman Pilipinas, HP mo hukuman Allah Subhanahu wa taala yung kufur. Ito telumiyaan, bangkang magetikan jawaz, bangkang magetikan tasawi magsali, menjadi hininan, bangkang magetikan menjadi hinangno, bangkang magetikan do isali hukuman Allah taala sa dia mani, bangkang magetikan do HP hukuman ahin hukuman Allah Subhanahu wa taala. Yun pente qaul jumhurin. Na si painte ta bisa dai subi tinafsil painte kemon hukum hukuman Allah sa dia Allah Subhanahu wa taala. Gigi de makajari magpain kafir si mayor pagi panghukumin ng Allah Subhanahu wa taala. Pagi sa mga itifak kemon salaf kemon sahabat tabi'in, ulama tabi'in. Sini-sini nga hukum dumain hukuman Allah Subhanahu wa taala. So wan magitikan bi hukuman Allah Subhanahu wa taala inha. Mas lebih hak so wan bagi dem sipit atau akan sahwa. Ni apa inte maksud ni. Kau kita mempatikan ni saya kiam mukmin. Saya kiam muslim. Mempatikan wakilan kita laat bagi kita amo ti ginawarat. Jadi kita magitikan do ikin halal. Sampai may kabair. Mukmin di makapolosi. Di makapolosi man pamban Islam pa ito makan ng kaba may do si kabira kun pagpapatay. Pagpapatay mo tayo nang kaang. So kan mana nali. Luas ni aman Islam. Malaikan sa bangi pa inte walik si ini sur telule bangi magpay. Halal gania apa inte menjari di tempat pinigis gania pegis nain sa di penti masalah ni pasal di kufur so mang garo papatay ni de bunsi dia maka nahi penti kay kahan mo ito wala nin khawarij di pe wang khawarij bangkemon ni penti mukhalafa kabair kemo do sabi ng haji taga hudud lu taga hudud sa pagpapakita izina kemo na taga hudud na may pagtangkyo sisi makahinang ni kafir magtuisi na bang ahli sunnah gay mariawa da iman din sumagawa ng di kawasan ba daerah tulko na siya ipin may kawarin ang kalapuin niya may ISIS lu teka sige bang kami ginut kami
halal lahap menjadikan pindah mati. Ini naman message haji masalah na kemon may orang aku tu saya misal asal gani si mo pa inte paghukom duk sa dia man hukuman Allah Subhanahu wa taala sa dia man sa Allah Subhanahu wa taala kufur melainkan yang penting mengkumpleto ini salah satu syarat. O sa man makainom sabi si me painte burupaniin painde si ayat lehja hukuman tersebut si ayat li kemon hukuman painte hudud kemon hukuman tersebut Allah Subhanahu wa taala taga iqab ko me zina me sariqa iya de painte makakupurin maksud dibilang makakupur bukan ni dalil do iya dan ni iya itu maksud ayat mag-itirap do sa siye sa upama ahin buat apa itu gipakan ni anak nin atau lagutan ni anak ni sa mama ganya dosi-dosi ni atau anda ni mag-itirap sa giikupo bumang pamante siya sa si bangsa pa inte paham te koy pamaham dele na ayat li bangsa dia sa Allah Subhanahu wa taala kufur nih. Nawa berbeda deh kabair du painte sadi bilai bu Allah taala mapai misal anda ini mencari atau akan dem syara anda ini mencari pinapentian gak ada sama-sama nih gigi mencari painte nganyanya gigi mencari nganyanya nah gigi sosial paling kufur sini nganyanya nah hasil anu deh kaul deh batin cuma kita pak itu terus paham ulama itu terus paham sahabat painte gini maka polos aman Islam sementara bagi mengiktikan buat halal si atau kan magsaluk hukuman Allah Subhanahu wa taala atau kan hak hukuman Allah Subhanahu wa taala kemon hukuman saya ini kemon hukuman sana may kawaid lain masakaid lain mag-itikan way halal ganyan na may aapainte may khawarij lay burupan baba okay ko yun sampai may painte perintah Saudi yung perintah Muslim kufar na Quranin kufar painte maam to pan dambu telu ayat do makalepasin lepas ni sa lawan sige kasi ko to si painte paham sa ulama ko may sahabat na kan jadi kita pating kau ni may anu terus kahit kami sabati si lahat ubus ini daw sa paasik may guru paningin lahat busay anu ni sa manhaj din na so kita pating bus dia hat painte gloris din di suwi patalam painte may guru paningin o sa man anu sa ang masalah sa niat ta'alluq na masalah ini nih pagkikitan nih masalah muwala sini ba hindi nabakan kafir yun sa kafir na siya bang ay makatawan kafir muntar si muslim pasik muslim nasi masalahin saya misal dia so kita paham tayo siguro sa paham sa kung paante paham tayo painte dalili na malahimul arba'a Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad magittifaq o ijasusin gay palo sa mga agama sementara ilmu sembahyang patinggi ni rukun Islami sa mendal ni painte rukun iman gay palo sa mga Islam jasusin yan may magsumbong-sumbong
sa pama nya may sundalo sa paase ke plahat tapos nya may man muslim og sumong-sumong pa iti sayin kalandin na ay maarba magitifak siya giin maka kufuri samantara yung magsambahay mo kini samantara yung magsambahay mo patingin kiyo mo rukun islami giin pa mo sa man agama madahil arba na bangpay pinampayang dan buang sumung-sumung hajib age naman may 50 sundalo 100 sundalo tawoy pigi mudarat na ininin haji mana pagi pigi asal kahit kahano ano lo jawasis lo may para kala haji aja tabuon para kala importante aja tabuon puntarahin estu yun awi pinay samian bukulo kahit kahande samian timbakan asal para kala maka ano asal haji mana subukan di ay motor apa di pa ni po hinangi di ko hinangi samantara di pwede patinggi arkan akan mo sembahay pwede mo zakat makan di mo malingkan sa mga pwede asal gak niya ano si Islam gak niya pelasan si Islam gak ini lalu may angatin kay kanan may pwede mag sumung-sumung siya sin pwede sigpit na yan na gay makakulo si aman agama sumukan may sa mana na liwe menjadi hinangin ito para kalahatir sa iman amalan sampai pwede may aimain menjadi pwede hadnin umawag si pinapati menjadi pinapati so mana domain kafir so ikabnin menjadi sampai pinapati kalau ay mau makaputi punti ini haji mana so pinapati kan pinapati so itu mana nih menjadi masa pinapati kafir angkat kemon coba si zaman Rasul Tarajam apa ini makapupati sinambayan ini sinun siya ini kisah seniati sinambayan makazina Tarajam sinambayan Rasul sallallahu alaihi wasallam poin kafir wah itu sinambayan ini orang kafir nalasan domain kafir nang iya painte iyan do painte ano li masalah kabayan ko pa murung li bang painte ni alay may sala bang painte may pa kulo tapain li panghamte Quran do sunnatin ko kamu hamme painte sahabat may kaulaman mong painte bisa ko li nyalay pa sulang sih bisa ulama na dia tiup deh kami bisa pakai ini kalau mandu abad pokoknya saya pun waktu lihat harus tak berubah hari itu boleh saya harus minum kita harus tak berubah